Mna memo akwa aba Adom TV Badwam so oje brehweye se braso se wo kode a Radin fa nkomra sumdue mo pa na baby abedro bia nso timinya ye nhwe Facebook anase Go TV 119 ana DSTV 280 se wonya driver nko anso de a eye Facebook/Adom TV extra betimi ahye de edu so no de bonkrata no wa ha na fe online so ye bekom se ben so ejina ne na so e wa ha no pe e me ne mo ache mo akwaba e bia boko wallahi ma bia na ne ko akacho se me ade achi me bi fa bia no bi mo no ade achi no ne na ye dwen ho de aka bia dwen ya me menti se atama me una wakodi light bill ana onam na wotutu wasem ye no kware mame ampa wasem ye no kware mame na we dey wasem dey free ye no kware na asem tuti compound house dey gigi light bill ma na odi a e won susu aso no o de betonyum no nyame asem so kware no kware na Jesus says ka runtua o ukonya afia amankwa mo bi so mo tifi obi a on kasa ezowa obi chesika everybody jago na Thomas mo kwade na obedwa so onya afia amankwa sa o ye tenant ofie se obebie na no ene wa ham ana so obekasa tia o wo obetuesika tinya wasem ye no kware mame ampa onyame asem free ye no kware na nye na asem Judi shia tenants ofio wasem ye no kware mame atamame ampa o wasem light be na waditua Kicho 4% di bone sheda di nyame nyom kata so se de be ya awumo brobe what the light be tia what the compound house what the light bill no and say dey cry how di to won so dey sika me jimi control sika me jimi u kan si ani house o mami nyi ya me mami 10 fast ya me dia I think so be too kwan. No ordinary sika be jaw so. Maybe be 2-3 weeks be. Timi me ahwe scan wo ho a. E be say jitu o mame. Ay. No me say access Ay. E metemte me. Uji also the 10 kakra we 10 is na lock no ahwe won aba. Na be scan lock no just yes. Wasem ye no kware mame. Ampa. Wasem ye no kware. Baza. E bi nto dentia. So we see jitu ho mame. Me basisi a bronya sa be kwa de sohwe wo mu no iti empe wasem ye no kware man bia oje unu atua oje na de akọ bank oje na tise sa de nyina etu atwa na bibia e kama ma me nchia na me ndase se de stefia man kwa aka no ye no kwa akopim se ye na de boy ye no kwa akopim se no kuro bo apomrite aduonu ha e bedwom na Adom TV multi TV so yewo ahonsepe yewo agokansie yewo apomudin komo yewo asemudika yewo air time with the Minerals Commission yewo pensemu nti e kira say ya buku bibia flight na ready e be page emu prekope na yetu ejina ha no parents nsema odo etu yo de oboka tem de brema ya wokwan ana bribia da ye de ebro mamenka obiem so say ene wanya sa akwanya na na tidbits na wose ejahihie ho nse very important very important say do hammer time mu say very important ma time no very important you when kwa na me say wi a sa abiri we say eja me driver no na bofra komini 2 coin no say na ye nshia doctor for motor say a doctor for ni mo yinkra na se no omo ka so nkodi kodu ene pe no nhia engu na we what be no de wakotole akura ni iwu ontimi nya hwe mo se onkonom enwo no go fa kodu ni eye ebofre no ni nika edina ko to manko ye share doctor for 37 eti wo kan wie ashishi ni wie a bronya base no kwada na om nam fio gidigidi bi om fa dim counters no de ahye ni o ta fe rena ko loko ese mi ni to dentia bra aja bre 3 bebe 4-5 days radio da semana kra sa ye nya asomfo amomabo no tiesre do ka sheshe mani bia no pa o ma so gidi go pentem bo se na ketile ekura fa so na ne mani didi zrem na body ni nyina eko and there na we say course kra ne say e bia o se ne ba o wo hye na se bia na se wanya on se kra yes na ko fa problem baba wa hwie nsuo ya ye mistake aye ne say
I think ye di kan di nsuo nwunu egu pan no mu ansa na ye de hyehye egu kakra but ya na ye hwie hyehye no akora de ewu nim e bia wo fa bibia ba be kone nkura me se nkura ne tu nyina ase hyehye nkura yi ho na de nwanwa efiri akora ketewa 4 months na ne from niti ase na me say na ye dey ye say omo jenso hye ne na akora no na hwie egu kwa na benkwan nyina e bia wu abekwan am se ba ku bi o mi to no pre na ko fa asema ba ku bi akora bi no wo mi se be 6 or 8 months nti ne ma me ton aduane ena ma me ne ton aduane wode ne baketo na ma akora keto be se 6 years anaza on se embrace ano hand wo shakra na chi na me se okọ eja no ho no ida se nkwan ne bi epete no ho de ye ya ne se ayi na sane na akora na tonkwam jai ese akora no ko afrim na ne din de se eye me ya na e mawerɛ kwa akora fe e bogu akora no ho sa wantimi anya hwe na ntoma na sane ama akora na ko tonkwam ese from ne hanyina esun ti mesramo pa ukokolebu bench unita enye easy yewura sa bosumi we ehun komo ne yedie ne yebebobaa yebekọ fire for nso ho ne ye no omuso adi nko no omuso akyerɛkyerɛ te said the last week ye safety ahead of Christmas no me sure some hwe nkwahia enye easy akora keto a ukọ bench unita enkora na occupy mpanifo ne space enkora nketo anko a iti parents no yesramo awofo no say plead onyame ehumobore na hwe yetue so awofo no so if you do the spiritual exercise it's left with the physical exercise ebi mo de awofo no yemu bi no wo hono ma they are so responsible pamucho ye mpese the irresponsibility to but ya koyesa ebi mo de awofo no and adaje ni wadi hwe nkoda o odine to obema no akoda no yi ni kura akoda bem no yi smart. By the time bia why you say even within a dime hokra na e bia na wo fa de wo ja kwa ubeba no waye me si woni beba o san ne ma wa cross wo hono and won say ye wo a ye won suo hie and ye won suo nyunu saa de no eno so cause problem pa o say ye sheda no won suo hie no ne afa suo nyunu ne apa different bucket ne amese ne adigu o mapampam ne adigu saa suo no eno so hard drink ye do hamatan na mu a na ye wura no umi ehwe hu ye pa awo beba tu be no won so hie misro ye hwe hu ye enkwan wa ye tonton aduane choba so no ne ade customers ne basa na wuru efi se wo baketwa obetu o no sabe kwa hye jana nkasa wo ye no to ko fa abo adwuma ni ono de obehu bi opese okọ explore no hye safety paramount very important ya ni ma bebre di ago wi na de ko hye bronza bo ni bronza bo ye ne de we serious you know what bebre o man no dia amoa ekese pa ne se obi krase echia kakra bi a na o de ko hye bayi ne sikeke echia kitua bi a o so men kai the last time I called dentist to obi si chia kitua mi kakra ma ba kwa wi wo man unim de ekọ dentist proper hospital go ekọ na dentist men kai obi o yes doctor ni o hwese men kai da alcohol asokra de men koka if they been ko check your maso no mo be yi aba no top and time kran fa no aso de me nkakora eni ni de ento wa da eto wa wa be because the other one na ibc na wow the medicaba very important aso eni ese uwi ana fe no de kidney ni sugar ni liver ni eye de akaka the prostate a ehun ba mfa so say no now they ka ho because all hospitals out there who say prostrate ni ye me man de oni ye ko ne pepepe ana pe ka cho se emparo be be pare wo so a e se o se be pare wa e se o obi adi 40 years on see hospital call lab da na ye dada e say me de onyame na ehwe me so pa na me bronzam na ehwe me 40 years on come here check say onim ni moja no kura na nipa de o te enya na sem onim ebinim so de say ehu ani ebewu ntem de ne ye na kura ehu kura na kura ne e de kura de ye mpe problem dia ebinim so de no de sere ye nyina ai se car na ye twika na ma afi ne ko na wi ye de se tires ne windscreen ne driving mirror no ne brake pad ni na no eno na afi ko na wi na kwa check ni pedua no
oh na who say the nyoma sia akọ because they are adwuma bebre ka akọ twitwa o te kwen na ze to tighten boat ni bi ni not ni bi mu tie mo ma nya ade hia kese pa fa mo na ene boss birthday na ya abu birthday it's a general manager. Oh wow, Abdullah. Yeah. I would. Oh, yeah. Who's on no one pet? Noise. Oh, we don't call the fire con with bread and butter cacao, but chair system, you know. With a manager coming with a garden fetch old book. No, fetch your best or two. Yeah, the Pama come 89. Oh, I don't TV 89. Adom TV panel. Oh, me but train. Send me man. Who's the money I'm in? Oh, there be. TV no cry 89. You call radio no ya call the air course. Wadaroma. TV the pass some credit, you know. Yeah, you can be a beggar with a choice. With a English breakfast. Wadaroma. Also, did the whole service or almost service. Happy birthday. Happy birthday. Here Abdullah Udu, general manager, multimedia account brands. Yeah, that's it piece. Onyamede afi account fee. Already know you Mr. White. I'm not surprised. Only BB Men's the difference is clear. BB Men's is Mr. Black. On the black from January to December. Hey, wow. The shoe black, the socks black, the be black, the be black. It's the general manager, also the Mr. White. Yes. It's a cousin tree be white. Now if you are winning, because any white. Maybe a general in a whole idea. But you say, wow, just a word of encouragement or motivating, boss. When you mean encounter or your dynamics for your life, when you mean sure for how you have managed, you business and payments. If you are a bufu power, so now 1 minute, you always demonstrate qualities of a leader. Until that's so constant, so there be some payments. So you call quickly, some of the to your double cut and Macacho, the Brema, okay. Now, if you're watching, I can see now, it's a penny up with the community attract also at the Amada Ghanaian times. 2 minutes. 2 minutes, and I'm 16th because all of my training more. 16th of December. South. Oh, 9 lessons now. Simple cry. And I come from so my word. Oh, there be Muntimi. I said, no, I'm going to make a job. Dear Bessie. Where the Mrs. Alacheman to BB Bessie. 16 December. Oh, Minia. Oh, yes. That's all. I want to say, I told you, you're 30 Ghana cities. Hey, Radio also, if you're feeling more, but do it 16 December, 30 cities. By 5 p.m., they're now only a big to know 7 years. And I'm to phone so dear, cake, woman, multimedia, woman, and other surprise artists, beer. Or more. All right. You know, 9 lessons. Be a bit kind or my baby ready lessons. Say, I huh? That day is one. So what? I'm 16. The human Mumbra. Na ya man ya fese de bia mo ya do no nti ya da sepa ya wie ya oh okay nti ene enyina no so da ya fa the bon krata na ya nkasa ya present ya the bon krata ya fancy ha ne mo kwa adomonline.com ansema hodo enso e wa ha do wenya nso nsuo asa niema ohwe se de asase no da ho ne nsuo no dua fa so na e ha dwenti wo ba ho ansam ne bebre e wa ha